Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Gatekeeper Meghalaya chapter Kalapinbina Baka Meghalaya Revival and Healing Festival MRHF Archa Arpunrio Kanong Haka Arpunyo Tarik Kalalingkot Hadu Alaipo Tarik Kalalingkot Archa Arpunrio Hadiang Jabini Ground Kabadan Marpersha Bat Kakur Kalang Sports Complex Haboy Rumbong Habakran Shikilar Batai Kubor Ukonvina MRHF Uba Crosslin Marbanyang Ulaong Bakaniga Healing Festival Kanlong Sausngi bat la penong yaka kanang baki pat ba kenyawan ban syakri ban duai bat pen kala thama yaka jing im bat ban kentiu yaka jing long suk haka im lang kasalang haka ni ka program anyalam dau apostol ankit sajwan bat anishimenta da kinong yalam bat kinong kran kristan na kajila Meghalaya bat kumjuru na kiwe ki benta jong kari ki jing yalang kin thup yaka jing duai bat ki jing kran ki ba pen syong nong rim hakilong ying long sam ki samla ka jing bha jing miat haka imlang ka salang ka jing long nong yalam bat ka jing suk haka imlang ka salang kinong penyat kila pensyai bakani ka Meghalaya Revival and Healing Festival kanlong ka badan jing suk ka bomdan jing yadai bat ka kam san hima bat ka pediang lait duat ya ki pat ba barok ki kam an penlong dak baburam ya ka jing per jong ka kolshor bat ka imlang salang jong ka Meghalaya la kmilinti ya ka jing shimenta na ki benta ba per jong ka jela bat ki than ba marjan yak jing tip babnya akabede bat ka program ki nongkran bat kiwe ki jing penbet on sa penbna hakapor babyang nakaliang jong ki jong press menjuru jong Silong Press Club di bawah aing ni kala ya ka ba inyo pelong ni ka press conference nakamta kini ka jing temu ke jongi ya kini ka Meghalaya Revival Healing Festival 2026 Kebenlong hakanika Jaka kebelatip kumga Ding Jabini Ground National Highway 34 or 30 kalau persya ya kini Kurkalang Ground bulan Bhoi Rumbong Meghalaya di ni sungu yu blai ba play kalat kalenti adien ya kini ka jingseng kebenlong hanakalan hau ni penai Desember hakaba u Shefri Jong Trai Apostle Ankit Sajwan ilok Jong Iru Mju Pastor Monica Sajwan bat ke team bat kiwe dari Shefri Jong Trai ipulong ni ke jing seng kapo Dimapur bat kelong syaka aka kaba blay latrei borba atau berjaka bat ke kaba mi nakatu ka jing seng kelong ba play open key hakni shakri jong try ba ka next nani ka babod kani ka revival healing festival kandai hani ka jalna Meghalaya ka jongi ting sumu yo play wala kalau hakapor ka ba linkot ba ban pelong yang ni ka jeseng yo penbet ting la penbet ba ka wan kani ka jingseng kan wan Meghalaya nadu ka arpunyo trik Januari adu alai putrik menta arjar arhundriu tingi kermen balingba kenika press conference oma nakaliang ke jongpi bakin yarap lam ya kaban pensolang sigibriu lingba kenika jingpen mi kubor ke jongpi te bangi ngaiskam boblem dakirku kenika jingseng bangi humility ba shibon ba kibriu kenwan haka jiseng hadimapur ga popa sedang berpenkre jiseng di community komba anu laipo saupo hajar ki brio kenwan enrai ka jingle pula ka jong blai wanlam ki brio keleng ki jaka omtang na po dimapur enrai na kiwe ki district jangan Nagaland na north east pat keleng ki jaka ba ki brio ki poi dikilak bat haka mit ka bakhado ki jingpoi jingpai ba kalang hado ma arlak tam gibrim bagi bawan iba terang banyo ya so gektin ke jong blai ba kumjuru banyo ke jing duai ti kani kalong ka jingkermen ba ke jing duai ke jong iru ba kani ke jeseng bo blai la plila kani ke jingelam ke jong blai ba bulong ya kani ke jeseng kini kisgi bat bangikhmil tiru bo blai malam sibun gibrio na kini ke jela ke jongi na ki jaka per bakum juru na kini ki wei ki jela
jong ka Northeast India man kiwe ru ti kani ka long ka ka bang kwa ang snow ani ka po but to blame the kirku bang ina khot so bhai paro bakin ni one second ni jeseng but ringkat ru ni hot so bha yakito what di bapang bistom ru la wan yalam ya ka ba shakri jung trai ni on punong jing duai ba blame ne kamba aka jeseng blada wa di mapur ni ishbon ki jingle pla ka jong blai ba ki breu ki ma di jingkir ku ba kam joru shibon ba ki kamba kam pla ki ba blai le ba ma di jingpen kya ba kam ta ta tikani ka long ka jingpen mana ka jongi na ka liang jong ka gatekeeper team Meghalaya chapter ke bangi ya don benta na ka benta ban pediang ni kan ni jing seng ba tolong ni jing seng kini dia jing pentip ni ka por boleh sibon na pidan boleh sibon ni kili jong pi nama ko mo ong ba men kani hapo naglan tiga jing kre pinti ka long ba saupo hajar ki broken point ni ka jing point ka long palat ya ka ba ka jing community ke jongi ante po nagalan ngi community ru ba ni ka poro nomor baling ba ka ba ngioi ya ka jing kerku ke jong play jing trai ke jong play ke jaka ha po nagalan ba bon ba ki brio ki yo so na ni ki yo jing tip bat ki yo I ni ki jeseng tingi community ru ba hangne ba ki bon ba ki pa ba ki ban yo poi tingi nomla ban ong ka doubles kan no nrai na kaliang ka organizing team ni la ya pen kre ka jaka ka bekelut nomor ketika madan bekelut ka don ka jaka ka ba arpo ekar ye tika jing trekap la sedang nuduk unta resmi ketika jaka bangi sungu sekadai ya na unta ka senong herombong mo akaba nakaliang jongki da ka senong hi brokwe hi ki ba laya ailang ya ka jing kershan o unta resmi sedang ya ka ban pinkut ya ka tu ka jaka bat na mangi community ba pun ba ki brio ken point bat ni komang yong kani ketika ka ba ublai hi uyalam nomor ba ka khampla khamper ni jeseng nomor ba kamlong ka basuk ya ka ban in tunbe ka jeseng bakat kani tang hapo shibana mo bat ka ni ketika ka ba ublai kurang hauni shakri jong trai ha po naglan tu jeseng ba kadon ge jingkit tu ho ba ka ba but ke jeseng kan ne Meghalaya ban mangi hang ni ro katu kan ningot ki ba ngi khendo ngi sodai ya ban pediang ni kan ni bat ngi nget skam bo ble ne kamba ban ngi community sibun ba ki bre kan wan bat bakin banwan ban mat ni zikir ku ngi da so skadai ya ta jompi kaliang ba press ru ba pen yarap lem yangi ya ka ban pen sapriang ni ka jeseng ikan ni jeseng di kasin ke meningkau hapo kejela ke jong minta hubungan ke aji ke sana kiba bon kibreo kiba kwa yarap bat ki ai ke yarap kiba bon wilayah kali yang ni kwa man kershan ni la kershan ni dua kwa man kershan ni jing ai ni yang sopa tikat kiba ai ni ya pada jeseng ni donation box ni kiba kibreu ki ai la umpen bon ni no bukan long kershan ni kan jing sangat nak kena fikir abot dan kata cinta nak kum kapil ke supaya tak kibut dan kapil kapil kata ki ba itu ithao imbo kan tikat ki ba nilabu ya kata yang ke jomi ki ba kwa ban nomor kidon ki ba keli mo kidon ki ba keli ni ba lai ke singirap ti kum ta nilabu kapil bakat ki ba ai kan no kan no ni pediang ba nyo betul dengan kam kan Kani kadi kanong ako tulungan ke git kan shibji bagi palba kanwan tiga puluh desen kala untuk ay Kalau jisen kan most of it is our jisen. ada plan itu ke puluh don using why
kena Germany je rock. Germany, tak cerita kan. Masuk awal like festival kemudian baru kita from different town tribes kita mau dikasih di jantian Iwan man lawan dengan festival pertama dengan festival kedua kita jumpa di pembet. So that's why we call this as a festival because kemudian kalau nak balap kemudian kalau nak jingga kata lajeng suatu apa mari dengan dia ibu kalau Mut na baro kabalak. Kap na baro ka punyang balak. ya baru for the people of Meghalaya people of our state of Shillong kalau berkumpulan. Kembali kita terkadang dan di grup malam di kini baru bawa dalam wilayah boleh wan punya stok tilang tapi Kini kalau ni lebih kini muda, ni hot semua in general, ya kan ni kan, tinggi hot yang baru kat di bawah, ya kita dulu kerja di Brio, na di balang European, bagi kemudian European baru, ni hot semua kini, maka longer general meeting di baru kan, di sekitar balang ni wan. atau kadang di balang hotel lembok ya. Kita nikmat wan daerah lebih 6 tahun dengan festival. Nomor pemerintah ni lo, ini dalam negara Balang, dalam jam Balang, dia jam Balang, perlu bagi jam Balang orang ni dalam lah. Tingkat lagi kenhun Balang Mopel, kibaran petaka mensin yang kibat tua kan, penat ya snok tilang kilayawan, datawa datawa keluar mensin, bagi pun pak kibat snok tilang kan.